Hakaway ke jingja ya takhu kali hapdang artli ki kali rin laingut kila mensaujur hakalat bandrung sha office DC Hanongpo Ribhoi District haka arpho tarik unaitung hajar arpho lai kate ke jingja takhu kali kalaja hapdang artli ki kali rin kata ka kali Maruti 800 kabadon you number ML not san k not nyo arlai but ke kali Grand Vitara kabadon you number ML Shipo E R not nyo. Katkum kate ke jingja la kano ba kate ke kali Maruti 800 kate ke bawan na kibenta nongpo. Bat kate ke we pat ke Grand Vitara kawan na kibenta bernihat. Kite ke bala mensau kite ke basyong haka kali Grand Vitara. Kiba kentup arngut ki kelung bat ke keme jongki. Kiba dang temu balik simdawai na Bethany Hospital kabadan Hanongpo. Kabala penlong ru kate ke kali ban kenti syaka wei pat ke benta jong ka surong bat wan ra ru kate ke jingja mensau. Ki pulit kilatano ikite ki kali kat bai ke ba mensau la penkit no sya civil hospital nongpo na ka benta ke jing sumar ba ka jing tokit kadangnya syaprang. Ki besong akini jonga ki don saungut tarngut laingut kelung sa debat ba ngawan jejai ngawan sauni milik hospital macam dawai ngawan jejai dah din ngawan jejai wan kensan begali katanra inga ngalak kiar te trafik romdon re dengim ngarumang galak yang mo dan re kawan tanra di direct dah dengan laye suranga ngawan jejai dengan ngemut bagayeng ni maksud poin ane itu dah kon kensan ka tanra pom beda mengakan riak dah balak mesau yu besong kau kali ni. Mesau laingut sa. Mana Dan mi kena bat tu pun bat tu pun jong kena.